Patalfatu se whapoponga o talafo o le radio Samoa. Mo moatu I tala mai o le taua I Iran, wa ilo ai wa whaatateleina whetawinga. Wata wa mai le whaia o spainga ni tangata Israelu I le a ai o Tayazer I le West Bank. Wa mai ai titi mai peto o whātangata Palestina na manunu ai, ai whaamatala e tangata na wa ai le susunuina e tangata ia o whale e meise ta avale manofuanga tau whātoanga. Wo o le whātā lai le kālona le tau le kesi a Amerika, ma o whaeloa le CNN le whaaringa Trump I isi atunuu, I sa idi a lātou lava suau. Ma whaeloa di poti mai le au whaasaralawa Iran, se whaamatalanga mai le presidente o Iran o Masoud Pezeshkian, e whaapea ua sauni lo nā tunuu e tau fia whetawinga, pe a whaia lātou te iloa le ale toi o swaia I lātou. O li poti maata mai le 7 News a Australia lo ia lātou tu stala I se sae tu tonu o whaeloa I le telo me o whaela ngaina I te tonu o Iran ma lo o whaeloa pēo na tu I pomu e Amerika ma Israelu le laumua o Tehran. I le United Kingdom o le whaopopo atu wai ngā aua Britania I se sae tu tonu mo le tau atu whaasanga I a Iran. I le malanga atu le whailau tusi le puipuinga le atunuu I le whanga I Persia, wa ia whaeroa ai le atulanga, ma le a whaopopo au mo le puipuinga I Saudi Arabia, o Bahrain, ma Kuwait, ma le a whaumi foi le teimi mo le whaongaina o Typhoon Jets I Qatar. O le whaeroa di pote le BBC o le tūlanga o Britania I le taua lea o le puipuinga, Defence, e ui o lo whaitio ina e Trump lea tūlanga. Sa noa le pānemi o Keir Starmer e le toso I nane whaamalosi Britania I le taua lea o lo whaia, a e whaawau pea o na whaia lana whesosoani ma le puipuinga mo ana paanga. I au se tā lia wa te ena le kampania le Queensland Rail, whaamtalanga e whaapea ua ta loka I whafotangata whaingadwenga mai no whanga I whaingadwenga ai, au whaiwhai te tele ai le mata upu I trains I Brisbane I le so e mai se fōi o le au whaingadwenga le uni ato ai fōi ma le pūlenga le company. Na lapata I ane le company nisi o swinga te tele o le ai e mai se lava I leina e anga I Ipswich ma Cleveland ma lo whaonga ai pasi e sui ai trains. Whairua le ofisa siri o le Queensland Rail I le 9 News, o mai ana whaamalulu le company I tangata whemalanga ai, o no nei swinga e meise, o whetau I tonu ma le mataupu e whaatatau le si I tanga o le penisini. Whai mai le ofisa siri o roto mawhai I le mawhai e ngatai, e whai titia a whianga o nei swinga mo tangata whewai, ma ua mai a whoi o nā ngai I le Fair Work, I le asana nafi se tau mawhainga e tau whia ai solo te te pe I tai ele I manuia. Whai mai taru mai Januari sa whai ai pia whiutana inga le company ma le uni o tangata whaingaruenga, pe I tai ua whaopopo pia leo whai o whaalinga o solo te te o le a whaia o lātou mawaina. O whai roe le 9 News whamtalanga mai le uni e leo i eise solo te te o whaia, ma lo sa uni tangata whaingaruenga e anga I ngā ruenga a tai au, ia whaawau le au unanga mo le whao o tangata I ngā ruenga ma le whanau I a onga. Whai mai a lātou o nisi tūlanga e ono a whiaire au unanga a tai au, o lo o le whaitaria la lea a le whainga malo o Queensalani. O ta ua le ripoti na fuafua le uni e whaiasa ia sa I nisi o vaenga o le ngāruenga, pe ta iwa lapata I atu le Queensland Rail, o so se tangata whaingaruenga e awai I ia sol te te o le ale maua umalo na tutongi. New Zealand le Asia le Minista le vai Papua New Zealand Winston Peters le atu kuki mo tala noanga ma le pāremia o le atunu o Mark Brown. O se pepa o whaamtalanga me le ofisa o le minista o ta wai o lea whainga malanga, ua whaia I le mai o se whonutanga I le vao Peters ma Brown I au kilani le amatanga o le masina taruai. Whai mai le pepa o whaamtalanga o lo whaawau pia whiutana inga tau polkiki le vao tunu e lua, ia whaamautuina le fō ia o nisi o lui tau. O le malanga mulimuri a Peters I le atukuki o le lua whelua sfulwha, ma ua whaerua le ripoti o le malanga lea le li minsta I le atu motu, e fōringa wātangi ai se tūlanga le rei o le so tanga whai o malo I le vā o atunu e lua, ma ua fuafua e toi tari wane I whanua Winston Peters I le aso atai ao. Ma le talamulimuli I New Caledonia wa liputia mai le whaita wafi o tangata wanga I ane mga ala o le atunu I le laumua no mea, au talatari ai se whawhinonga po se debate a le parlemene o Wharani I Paris e whaatala no ai le lumanai o le teritori lea o Wharani le Pasifika.
I patia le Radio New Zealand pe amare lua fe lima se lau sa whaelua no lātou lango i le asosi ua whaingoa o le One Heart, One Voice. Le lātou te i le whai o se whainga pālota e whiri mai ei tu malo e tolu o New Caledonia e au fi ai tangata i le ito no nofo i New Caledonia i lumatu o le awhipselau i wawalu po o lātou tupu anga foi. Pai mai sa whaia se savali whide mui no mea e whaeloa atuai se whi au tā ua i whai pule o wharania o lumana i eile debate. Pai mai le maua tangata sa wawali o lono winga e fōringa ua ave e sea lātou wai a tatau. Ma le a whaia ia whai pule i wharani le tonu mō lātou. Ma fōringa o le a whaongani u Caledonia e mawaini a lātou whamunianga. A whaia le mawaso lātou marienga e ao lawa na tu mai tangata New Caledonia lātou te whaia le whai unga. O se tūlanga wha maina i le wha demokalasi ia mai le tupu i seisi lava vaenga o le larolangi e pei o na whinau mai ai i lātou wia. Tala ia le video sa momo lau wha whonga mai le nei aso wha soifua ia. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela a. Ia, ele nganga fifia ma le nganga whaaftai e mua i o na si I le vi inga. Ia ma le whaamanu I lo tātou tapa au sili le langi ua mawhai ai o na tei mai lo tau soifua ma se malo si foi o le au na nei. Tātou toi whilua I ai ma lau lua whesila whai I luma o le atua ma luma o le nu. Ia ai le o tua o le nu. Ia ua whilua I fo I pu e manu ai le o pu e o mala. Tawalunga atu I fo I ma le aunanga ma le tautua a le tofa ia whonga mua po le telenga fo I a se Manu Francis Ioane. Ia lea wa tātou whilai. Pei o na masan iai. O le whaapoponga o le porkalambe o le Gagaifo Faiva o Samoa I New Zealand nei. Ia manisi tafa o le atunu ma le laulangi. Tātou te aso whaatasi ia ma tātou teimi whaatasi. Ia e maise fo I o le porkalambe tuli au pūpē e tamamtina mātutua. O le malu I whale. O lea ua mafuta mai I o le tasi foi o fale tua o le fonga foi leo le tātou polokalame ia e mele palamo
Whatalo fai I le tunu o atoa. I lau mai moanga ma lau tāwhau. Nga fo I ma lau tifinga o lo fai sa ve uange I sa ve uane whapea lau telefoni. Ia ua masani e nai ta mamati na matutua. Ia o a mea a fai. Awa e pe ia mea na o mea taalo fo I lea. E mawhai ai o na mafuta mai. Ia makoso I ale ili ia mawhai a tala mawhai ta tala I ai le aso atoa. Ele se mea leanga o le mea le lei. Ia se iai se taimi. Ia o na fa to atu lea o le whatalofa ma le whawhiloa I le atunu. Ia ai ua mai o na fola le fala I le tae au I le li ia o au ia whapena fo I le vtelenga ia se umanu. Ia tātou folau I le nā. Ai mua o na whatalofa ma le anganga whaloalo I lau fionga le whaletua le fonga fo I o le tātou polokalame malu I whale e mele palamo fio maia I le malu o whale ia malona whapoponga I le o ngā tolu ngale mu o le nei fo I vai aso malole soi fu manuia. Ia, whatalofa fo I malo fo I soi fu manuia lau fionga le ia tau savea ia ma nei mai le ula whala le la le lei mai le nei fiafia ma lo lava le whaftai lava I le li o lo o ma ia tau lo soi fu manuia lau fionga ia whatalofa fo I le mamalu le tunu o palonglongo whafonga mai le nei fiafi o whawhengainga ma whaletua i o te mama tina I o ainga ma alo fo I whanau ia ma lo lava soi fu manuia. Ia, malo fo I le ngā lulu e tātou tau whai wha malo lava. Ia le mesidi o le anga le lei o le atua. O le fo I wawa ia tu sulu o le tino. Ia, o lo o la le lei pea ma susulu mai ia uforinga la le lei. E atangia I nā le tangata o lo. Ia I lona manuia. Ia matau mo whai fo I e tufa le manuia. Ai, o le ute whai atu nei. O te wawa ia tu peia o lo ufato. Anga malau tonga la. Au le nā e ua whai bai. Ia le Paul Kalamil nei. Asal mana ia le background le wawa I atu. I tua I le whelandulanua I mai fo I o la au o lo ufato anga. Ia, o ngai au ke lava le whai matuto I tua I e wha peia la e ngofo I Samoa pe a Ia le nā. ke lele au kei kua le o le whale la tau ia tau wha manatua ia le ia tātou lau whanua fo I Samoa. Mālia lava. Ia, nā mai lo vai aso, ia e mai se fo inisi o lo o tau mo whai atu sa ili lea wanoa tau te whailoa I ai ia mau tau whasoa fo I e tu sai ma lea fo I mata upu o le tanga I mamao ma le sila mamao matua ia maso stangata lava o lo ia sana se leni o lo fa polo ia mo le sailinga o se fale o se maota o se lawa mo le ainga o ia peni tangata lo tau mafuta o no le tapolo kalambe ia mana ia tele taua fo I le fasili fa ia fo I sina piso le neva yaso e mix lava I tatou first home buyers ia o nai tama fa I matina o laua levana lala I latou maota la ia li teminei o lo titilo e fa le leia as well as at the same time ala mana na e adi lato walo mafanau ia oisi foi o la leva na ia lato Malta they are now looking at only lato investment property so be o lau pasili o lo te le lava ta o ta po kalame sabe o level au mai lava le mamalo le tunu e fa mala malama le mea ia some of them have been listening for a long time ia eventually wa longo mai ia o mana oe e take lawlessly skipules o twai so yes ata u level nei po kala me fa tai me lava tanga tele ile ta fa tal tanga me se le wo fionga ile fa mala mala ma sili e me ole e mana ole malu le tunu e mala mala mai malo fa tai ta u tele ile fa fonga mai le tunu ile po kala me wa ile fa mo nei me ile tilo to sanga o mavai e fa lango lava nai matua ia la to fa na yo e tau sa ili mai le information ya po ai fo I fa so tai o ai o le fale tupe nga ai ai fa fitai o lo moa le to mai manga va e pe o la fionga le fale tua ni alo fo mata ma fa na o Samoa le fa nga ina i o le tatu ngana mo to mai o fa ngo fie ai o na marmula mo le tunu Is this a good time to purchase a home or le lady market in Temile? Well, market in Temile la lava fai la buying a portfolio flat for your stats ma me fa be. They still are calling it a buyer's market or no le lava it's a little stock le lungo le marketi.
and the prices are still reasonable, as much as you can call it reasonable. In comparison prior to COVID, it's still a good time to buy manage so yes, or an investment property. I le teimina nei, a whape o lo o mawhau le tātou ainga e whaia se tātou loan for the very first time home loan. Ai, ese me tātou te no whai, e whiani tangata me whai ona tau au whai whatasi I lalo o se tālo sanga tasi, ai ese tātou addresses. Yeah, tawa yo le tulanga o te masalo le pe o na e sila fia o le tele lava o tato ia man na o sosani fai fatasi le application so e mawhai ona I le temi nei the most applicants we've had for one application e lima ia e fai sino na tele fitunga inga fiu ia inga I tulanga whapea pare e tele lava no so wele o yeiseli miki o how many people can apply for one application. It makes it a little bit easier. From the other applicants. How we assess it as well as the banks is going to be separate households. Expenses a lesi household expenses a lesi buying unless plan we are looking at moving in together. Tulanga fa so also lesi foi tulanga le titula ipola se fale lema for it needs to be reasonable mole now fa yo tato le la whapea no no whatasi so tulanga umaya whapea. So the first answer is there's no maximum number of applicants. We've had 4 applicants application and it's a little bit more complicated but it's still something in tuli dola le visili le na pela e to tele I tātou ia peto lima to ono o lea ua au whatasi o le hawhai le tātou loan mo le first home loan buyer. Ai te ia whamei le lei uma credit o le sto lima. Ai tō tasi ale tangata e whale tonu fo le pe e pau pālanga kongi e kārafu. O le ase tūlanga e o iai ia lau sila ma le tanga iai le vao o oe le application o tangata nei ma le whale tupe. Yeah, ta wea fo yo le tūlanga o na o mea umalawa ia e alu le analysis le fai. Awha peo le tangata le iai le sina whale tonu lai titi le lato credit history e le o le they're not the main income earner. Pela titi fo le lato contribution towards le deposit. Ai o le uvaenga le umalato history pe o le bulk le o le income le service ai le tato mo kesi. And most of the deposit le sau mai le vaenga le lato history. So o tulanga fa befitu na ia mato ma fasilingi le po. And also it depends po le ale mele black mark ai tato. Afa be is just a one-off, maybe a gym membership or say or maybe a power bill, whatever, wa luoto sanga talwai sa shift lo address sa wangalo ya oina tongi. There are rooms in mawhai mato mitigating a bank. So depending on the surrounding, I afa pea o le tangata le for adverse history is our main income earner, and also the bulk of the deposit le sawai. Then that might be a bit of a challenge with the banks. But again, but it's wala le mato titilo mo history umaya pe way up by le mitigation factor le la ave mato le bank they consider le bank. So there are factors mato titilo ye na tong faile pe fa fiona tonight. Malo o le te tali tu le sia uli ele a afia I o to le qualify le le tongi o to child support. Ele se la facility wow le a inga uma facility ile mata upumo bole o tata le noi
O lea se tūlanga e ono o ai ia le tau application po le tau tārusanga wa in banking systems and financial institutions e whaatūlanga mai le tier 1, 2 and 3. O lea la o tau atu i le tier 1, I will refer lau tau tārusanga i le tier 2 funding institution, po se loan lea mai se whale tupe. O le tele lava o tūlanga e leo na ave le tato application pe reject mai e main banks. O na mawaile o le tato wawanoa with the second tier lender. O le 99% of time is our credit history. So le mele ta ua I lava ma le fia whaamanino pea ma whaamanatu le mamalo le tunu. It is so important. You keep le tato credit history clean. Tūlanga whapea mantua fo'i, the bank will look at your last 24 months history on le tato li poti le au mai. So, as I said, the 99% of the time, o le credit history, lenga end up tato I le second tier lender, ia mantua fo'i, ia aolo tato second tier lender. If I seen tong tala interest rate, but in some cases, it is just an opportunity e tato ti loa iai, ia then koe ki kilo le to mai le main bank a little bit later. So le credit history is the major part. E la iona tato end up with second tier lenders. Malo, whaftai, ia nā o tali le fasili nā le whaafonga mai. E le ai a si mea e la iona refer o tau I le vaenga lona lua o whare tupe. Ia o le wha le leia lava o le tau credit history, ia ma le lei pea mau na sai le tongi ina o le tau mokes. Afa pe o le tato mo kesi la le iei nei o le lai le second tier lender. O le asau fautuanga e ave iei le ainga lea I le second tier lender I le lato mo kesi. Yeah. So awa fo I o le tūlanga o te loa e whio lolo ale malo le tunu ulai second tier lender. So my first recommendation is make sure keep low repayment on time o le tau mo kesi. Wa afa pe o tu taime mawhaion tato ti tilo e toi whaafo I le bank. The bank needs a very clean history. So it's a taona, make sure on time le tato pe meni, o lesi tūlanga tilo low credit history, make sure o isi tau pili umanai tua, you keep your credit history and your banking history clean. Ia o lesi fo tūlanga e taona tilo iai, tau mwhai e minimize tato ai tālafu. Wa a tilo le second tier lender, a tilo tato e au mai le bank. A tilo I le bank, then it might be a concern pe a mai le second tier lender to e tele mai sita mai ai tālafu. So keep your credit history clean, keep le tato mortgage repayment clean, banking history clean, as well as kama whai e minimize tato ai tālafu. Tasise ai tālafu, it's not too bad. But o tūlanga umaya whaapea ua tele, when we prepare to bring you back to the main bank, ia o tūlanga umalava ia tilo ia le bank. Malo, whaftai ua masani fo I le whaafonga le tunu uma le lato sila ma ua lato malamalama I le ngā luenga ma le tūtua o lo whaatino e lau whionga le whalitua. O le telefoni e te maua iai ia le whalitua ia e mele palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ai se peni e tusi wha le eile numero na wa ete mana o mia I se taimi. Ngai kele o kupe ma fula lau a kupe ma lau te unga tupe, a le ete manatu e ai se tangata so diantu ia te oe, mo le whatau wino se whale, le whalitua ia e mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia. Saunoanga muri mai lau whionga I le whonga le tātou porkalame. Ia o na tātou mahawae fo I le nei a fiafi ma le whaaloa. Ia, whaftai lewa lau whionga le atou sabea mo le nei fo I whaatala noanga. Whaftai fo le mamalu le tunu o le tau langolang sua ma le vili mai pea o le au nanga lava le nei e fsosani e whaamalamalama ne tūlanga ese. And afa pe o fia siaki lo credit history po o whela iai. And you want to understand the report, e mawhaiona e alu le www.centrix, which is CENTRIX.co.nz. E fuli la lo walu e siaki lo li poti, e lea whaina I fo ilo credit history lo score pe afa pe e te alu le fia siaki. So just another tip to check that out. Ia lava sifsili ia bili mai
olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia ai soifua ia ma ia manuia ia malolonga le fiafi le wafionga le ia taua. Ia, whaaftaitele lava, whapena fo i ona whaamuria le tua i ngā ruenga lo tautua i nai le tunu, ia, au le ata wheloa i le vai aso whautaita i atu iei le soifua ma le malosi, manuia fo i ngā ruenga le nei vai aso lo whanga solo soifua ia ba ia manuia. Soifua. Ia le nā Samoa, tāwulunga tuai le talanoanga fo i ma le whonga o le tātou Porkalame, malu i fale i lunga o le si whonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima i vatolu a boi au kilani, le faletua e mele palamo tusi le ingoa i lalo male telefoni olua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ua lua sfulma lima minute ua te aile tu la e fa o lea ua mafuta mai fo i leisi fo i fofonga o le tātou Porkalame ia le uso pele ia Matt Luantua ia mai le company Advice for Life ia o le wharapu putonga la tu te tui na atu whautuanga i a te oe. Ele o whatonuina oe a o whautuanga o lo avatu nei. Whatalofa Matt, malo le soifua manuia. Whamumoe le sa manuia le nei aso. Ia me se foi lau tā whaonga sa whaia i lea lua vai aso o tuana i atu nei. Malo le soifua. Alofa malo soifua manuia lo fionga savea. Ia o whaisinga leva ka whiroa i a. I oe. Oh, love it, brother. Ia, nā mai, i pisa e malanga i se seisi atunu, pe sa i lei a wawhai si pisi tele? Pisi tele, next week ke malanga i Sydney, e asila wakari makua i Australia. Yeah. So next week, but mia ngale pisi ngal wenga, ma pisi me le ainga, whaife au fale, you know, and those sort of things, so ia viele tua me uma a. Malo, whaftai le tua, o mo fōle nei awa noa tā te toe laulua sile whai ai. Ia, ma tā whaasoa fo i le tā ua tele o le nei mea. O le insurance, ia, e le ngata i le whale, ia e whapena fo i le soifua, ma le ola o le tangata. Wa tātou te le iloa me tutupu. I le teimile nei, Matt, i le insurance, i le marketio insurance. O le ia, whaamomonga leo lo whaalawi loa mai ai. E le tō tele i tātou o lo o iai ma ua i loa o whaindia tātou policies, for po insurance policies, si sau noa e whaamalmalama ma tāu pulea. Ma, e whesili sa vea. Sa ole, e le tō tele tātou mai siale le industry leo le insurance. Ko e a whea ke wa ai le si sa mo i lau industry. Ko le skutau sanga. But out of all the insurance advisors i ngusila, i le insurance, pengale lima ma ko, you know, kaka Samoa. I've only seen about 5 pe lima. But sia, and out of the 5, pengale lua e lokau kala Samoa. And the other 3 makwa kiwi ele local kala Samoa, so it's not many, and that was the article nga fasalalau mai le news ile IF so insurance news good returns that a lot of kako Pasifika pe o Samoa pe o Konga fiki kau lengi ka Pasifika represente ka kau ili makau puka ole ile insurance. And so makau li fo you know kanga kaya Pasifika mga umia insurance. Alu sa ola ko bank or straight to the insurance company. The only problem because kau kala Ingilisi akule de kanga insurance engangu. Then ele si fia le lei you know o le aliwing o le mele le life insurance o le se singa le life ma le medical ma le trauma insurance so ngale yes I ele malama and so o lord gave me a fair application ke o le kusi la lo le ngase le mai le kangaka because le communication because they speak English, so because ele malama ka ko Samoa ke le fisili about the health, you know, ula oe so mai suka me fapenga because ele malama le English le dei ke le me o miscommunicating ai o le kusi la lo le right ngase o lo gave me fail or claim o le kaurir claim
line because if our bill insurance company will be bill kangaka ele ka uli diabetes le suka male mai faku male stroke, but le memo ia is a breakdown in communication. And so so that was on the news the other week about ele kele ka go represent ai mai le Pacifica, and so very ta wala ngal wenga lo kulanga because it's not many of me. And that's why I'm very happy to make sure I represent our people all over, New Zealand when it comes to insurance. Ai va fela I lo sunga mat ba fa pela isa onga e tauna o wina, is there an institution particularly for insurance issues and matters in fauna wa wina makolin yes tangata ya awa utele fa longo yes se institution ya wa wina in tangata ile to mai fa pito. Yeah, there's they have the New Zealand National Certificate of Level 5 Right. For financial services. Study, it's like a diploma. And so if they want to study this maka upu here of insurance, here they complete their Level 5 National Certificate. If I go for online, or you can go to, Unitec, Polytech University. So there is, they have these institutions for us Pacifica people if we want to, to get into this industry. Mana ia tele. O lela ua I loa nei. E te tau ma olo iai lea vanoa e mawhaiona o uina ia tangata ia toa ngā toba. I mamoa I fau ia whailonga ia po ori lātou tu spasi maanga vaa I mwhaiei o na whaatino ia ngā ruenga le nek tā ua tele le da. Lele se singa o le life insurance ia whaatasi ai mana mea ta o le oti whafose accidental death I se whaalawe lave. So life insurance makaulia is important to know. Life insurance e pui lo o langa is amount of money e pui lo langa. Like, for example, if that's your life insurance, then o le kupe ngā e kokong e whesoswangi e lea inga pe a kupu se mea oe, pe a kupu se whalawelawe a oe, ai maliu. O le lima se rau awhi o le kupe e pay out to your family. So it's like an investment or inheritance mea lofa for your family pe a kupu se whalawelawe a oe. That's the life insurance. And so se maliu wa, so it doesn't really matter. O la almafuanga le maliu pe anga moe, le ala le siaso, you went to sleep, ai maliu fafose I in your sleep, pe la velo ka vale e maliu, mai faku, maliu, cancer, so se mea, it doesn't matter. So life insurance le lei because it covers everything. So se maliu e fafose o mai, you are covered for that straight away. It also covers laulangi. So ka whaua Malika, Australia, Samoa, e kupusi whawalawe o e kawa foi o that I kungu as well. And so that's life insurance. But because kele our clients le kalia for the life insurance, let's say, wo kele fo ingase pe wo kua pe wo mamafa foi for my insurance company, sorry Matt, ele kaulielo client because kele mele high risk, high risk. And so, bawale insurance e mawhenga kali ai o le accidental death cover. And so, accidental death cover e whaisinga kongo fie aku I le life insurance because bawale mea kawai oe se longa oki whafose I ka vale. O pe mpa u se me lo ulu pa lo ulu oki pe pa u lalo sulu oe ai la vea. So, it's only cover accidental death. That's why kongo fie. But kupus whawelawe mai, ele se cover, ele se kupe maua. So accidental death cover ale kalia le life insurance because high risk. At least, esiliale accidental death is better than nothing. To take that cover. It's like a funeral. Accidental death cover is very similar to funeral cover. Ule se senganga le life insurance, male accidental death cover.
Ana na winga la le accidental death fa te tau I se fala lave fa você. So se fala lave. Nga accident. Ai ele a osol faku. Ele kava. Ia. Ai va ve pa tu I os kanga ka ki ole accident me nga ai kava. Ia nga e kava me nga. Ole accident. Accident murder. Accident. Ia kava pea. Ia. Ole ala le ta ua te leo le mele o faila o policy ia ma wa matona tungtongi. Ole ala ta ua ole fa wau pe ona tungtongi au le misi. Au le misi. Se fa le tonu vala watu la usunga mat po le be tonu fai. E ta ua tele because a makalolo policy vanga nga ai kaulia is covered, approved. Makalolo policy, most insurance companies kokongi straight away law policy. Insurance companies le lua months free chub insurance, le 2 months free. It's our make sure I wouldn't be seeing up by mingi. That's why when I a lot of our clients, if I le meeting, gasil meeting, lual meeting, yeah, if I do the final third golu meeting, I make sure ele kaunka kelele policy. So if the insurance company put the loading on the policy, kang loa ufa reduce la lur cover because they keep the policy. I will misi, I will cancel because misi le paymengi fa polima. Yeah, may mau le ngaku penga kongi because will lapse dole policy cancel dole policy. Yeah, will go amaka. You have to start all over again. And ele mau kingia go approved the next time. So me taua awole mi single paymengi. Make sure it's on the same day. Ako kongi ole asululu. Ia ole asululu nga koloi ko pe vai aso. Au isi mga me lu vai aso e mafenga kolo le lu vai aso pe masinga o vai aso. And so the main thing is I make sure, some part of my due diligence, I make it affordable. I don't make it too big. You know, I know easy coming out me at a big life insurance, $1 million. But iliang ngala faile $1 million life insurance, bali mafenga kongi. Yeah. Silianga faile smaller cover like luosela wafe. ECA nga ifengo fienga mafenga kongi. You know, ele polongai oi. You know, ai umalo pa ipeke ai de lava se me uko pensingi ma fet fa kau because halu umal insurance. So it's but make sure it's affordable. Yeah, and Faiva la I want le misi ya la policy ma le premium and Faiva tata la doa ma fa pe atu. You know what? Faisita ngutala premium. Can we reduce the coverage and Emma fight? Sa o le Emma fight. And so easy clients every mea o pe ole 6 months pe iskemi ole le sfulu masinga ya reduce review lole policy kang lo ofa reduce ilalo. If it's getting too kaunga because makauli fo I ko sanga o maya lulunga le kikit kau. It goes up a little bit every year because they fail us whangau, cost of living, inflation, me whapenga. So we are lunga le kauli insurance. So every year me whenga wha le kikir cover, reduce the cover down. Yeah, malo, whaftai ile tali mai fo ia fasili a wa ta ua tele le bala malama ia yo tātou tangata. O whaasolo pēle nei talandoanga. Ia ma le whaasolo fo, ma le sunga mat, lua tua. Ma I sau peni ma se pepai tusi ai I le telefoni le le sunga mat. Ma ai o le talandoanga le nei. Ona utou wala aule iai. Ia e wha mamla mātili. Isi fasili o lo o e fia mamla mai. O lo fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Toi wha fonga lumera na o lo fitu, walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Awa pe o lo ia ise mo kesi fo lea o le mauta le levana wha tau ne ia te ui. Welo e fo ia le ise insurance o kawai ia le ise o life insurance o ele tangata o nalwhale. O le mea tupu le mo kesi lea pe awhai. E mo I fo lea tau. Ma liu whafu sei, whalave lave, mai, le ise insurance, le mea tupu le mo kesi. Ise mo kesi ai ma liu kangaka.
ke lo le house insurance if a pe ka oi o le me ka wai fai le house insurance because le fa mai le bank o le kula fonga a fai se mo kesi e ka konga fai le house insurance ia sao but am liu ka fa fo se i ele au ngalo house insurance ma ka ria fo i o le loan e ka konga ko kongi ale loan you know but am liu oi ia ki nga inga lo inga ko kongi nga loan because you know you passed away yeah only your go luale ko kongi le loan ki nga inga because only one income now and so this life insurance yeah kalo fai so wale bank foul fale ele cover oil house insurance because the house insurance e longa mul fale you know se longa mul fale pe flood you know or hurricane natural or whatever disasters, life insurance ta tele because maliu lo oi kang lo insurance company ko kongi le mo kesi iwa ai manga ia so me nga ta wele life insurance pe ai mo kesi kupulos fa lave a oe ol pole you know yo lo ainga le pole because ile polonga la ko kongi mo kesi a lo maliu oi e fai le life insurance mua ko kongi mal mo kesi pe ma fai ali ma fai then you can half it you know it depends on the price aya mawhainga kawa mal mo kesi. Ia, kawa na hou mo kesi, e kawa lo oe pea kupus whawelawe kongi mal mo kesi free ai loa inga. Malo. Ai, me ngā tāua le life insurance, e sili a pea isi mo kesi. You know, it's very tāua to have that kind of cover, life insurance. So ele sa ole bank e whaul whale, because ule mawhainga i ko kongi mo kesi, because umali uloa inga. Lo, whawtai tāua fo i e wha mai te mea ma mawhau whau e wha tupu manatu le tō tele o le atudu ina ia whapea risky te le ngā luenga leo te ia i o le tupu mai se mea a le te le mo kesi o le tātou whale le whaia whai ei se fuwanga o a mea ta o loadings and exclusions le whapea i le tala why is loadings and exclusions are better than deferrals e sili aku le loadings ma le exclusion i le deferral. O langa winga. A wha mai le insurance company, because e whaisinga ma mawhalo client, Matt, whaisinga ma kua, la i fuile ma i suka, ma le koko maulunga, ma le cholesterol, kele ngase ngase. I award pole, good news. Talo whaim. I've frozen my lo mare mea. Talo whaia Matt. Ia, ai au nei ngalo. Nei te ule o toi fo i mai Matt. O le telefoni le nai te wala awe le sunga i le lii. Whaatalando ina le mata upu ma te lelo na to mai male anga wa ai mea nei. O insurance o le fale, insurance o le soifua. Wala au Matt lua tua. I le o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Kai whafonga numero na pēr whaia. Ele to leil tato busini. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia, sauro mai mat, te wha mai a mai, ia le tawasili mulmuli na. Why are loadings and exclusions are better than deferrals? Yeah. So like I was saying, loadings and exclusion is much better because it's covered, it's approved, it's clear. But because of the loadings. They've put the price up. And the other thing, ingi mai ngase. Ia ele cover mai nga. Pea mali oil mai le ele cover. But e cover isi mai. So that's exclusion. But it's better. Isili aku nga ele deferral. Because afa mai lo insurance company you know deferral. Yeah, ele se cover. Mai sorry, ele mawhainga cover lo client. Yeah. Ele se me mawhainga whai. So sili aku le loading ma le exclusion i le deferral. And so, whaftai lava mo sili sa vea. Nā lo, whaftai tele lava. I la tau e fia tala noa pēr. I le sunga a mea lua tua o lua fitu. Walu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Manuia tele nei a fiafi i mat. Tuli mata i pēr teimi tāte mafuta ai ma wha maamlama i le tunu. Ule nei mata upo le life insurance, house insurance. Ia mo le tāpenanga le lumanai. Manuia le nei a fiafi ia a o se saunoanga muri mai lau fionga mwha ilo fo i le whangatia. Ia le tā telefoni ma fsota inga a le tunu ma lau sunga.
Tai lava moli atu whaftai man malo I lo tō pa ia, man mamalu Samoa I lo tō whafonga I lo pokalame lene aso. Malo whaftai, malo nsai, malo tapuai, whamanui le tua, tiuti me Faiva I lene aso. E tatu whirua I fo I masinga fau, ali sa vea, manui le kafi. Na lo, ia sui fuia, whirua I le vaina fau. Ia le na sunga e mat lua tua, stasi fo yo tamali I le tunu, po le alo fo I le tunu, ia o whaatinoina fo I le na au o nanga, o le fautuoina oe I fautuanga e winga le tāua tele, o le iai o le meo le life insurance, ia po le trauma insurance, housing insurance, housing content insurance, ai la tato wo, e tale pese ma le malolonga. Fo I mai, whaauau le whaatalofa ma le whaawhiloa I le atunu, whaatasi ai fo I, ma nisi o matau po le tato whaasoa iai, ina ua nganga. I fo Faiva o Samoa, I le nei aso lulu, ua whaingo ina o le aso, o le au vaenga tau whaavalea. Po le aso mō tangata fo I slope. Ai o le tala whaasalopito, na amata mai le tausanga e awhi, 5 se lau valu sfulma le lua. 1582. Ioe, o le teibile na nga I eile atu Europa. O sui mai le kālina wha Roma sa iai. Ua le toe wha ilonga ina le kirisi masi I le aso mua. Po o le aso tolus fulma le tasi o mati I tausanga uma o le kālina le na sa iai le na vai tau. Ai ua o e wha amanatu le aso luas fulma le 5 o Januari. Ua muri tai umai lava la le larolangi, ma tunu uma larolangi. Ai toa te le lava tunu o larolangi. E le fio ese mai ai? Ioe, o le aso mua ma le aso tolu tasi o mati ma perila I le tala wha solpito, sa wha ilonga I le kilisi masi. O I le tausanga fau le vai tau le na. Ia, na li liu lo lava e wha ilonga ia le aso mua Januari o le tausanga fau. Ai wha whaianga tua I tangata le suia lato mafofo, wha mairo la ia, o tangata ia na whana nau le aso lea. E wha ilonga ai, le matua vai te leo le mafofau. Poor and slow, to celebrate a new year on the 31st of March and the 1st of April. And that's why they were called April Fool's Day. And I thought we would tell it specifically, Mike. Yeah, wow, yale. Nangamala tutua, a wasa momala na fa fonga in the name of Jeff. Love
In this update, disestablishing the Broadcasting Standards Authority is on the table as the government considers a landmark decision from the body. The authority, set up in 1989, has regulatory powers over traditional broadcasters, but it's now deemed it has authority over online broadcasters after it received a complaint against the platform. Paul Goldsmith says the legislation is not clear and the government is looking to respond. There's three options. We could leave it as it is to let the courts work its way through the system, or we could change the legislation, or we could abolish the BSA, and that's something that the government can consider. It's hoped an inquiry will get to the bottom of issues with Fire and Emergencies fleet. The probe's been launched by Parliament's Governance and Administration Select Committee, which will collect evidence over the coming months. Deputy Chair and National MP Tim Costley says issues around working fire trucks has raised multiple times at committee hearings. I have to be realistic that we have a limited amount of time before the election, and I want to make sure we get some answers and some results delivered for firefighters. Fire and Emergency has declined to comment. Transpower's $1 billion Cook Strait cable refurbishment is a step closer to reality. The Commerce Commission's proposing to give the all clear to replace the 3 electricity cables and add an extra one by 2030. Transpower's Major Investments Program Director, Justin Clark, says he's pleased as the work secures our supply for decades to come. He says consumers will begin to pay for the work once they're in use. We will, over the life of these new cables, recover that from consumers, which in aggregate for all of Transpower's recoveries from consumers is 8 to 10% of your overall electricity bill. Building consents have been continuing to rise. The latest Stats NZ data shows the number of new homes consented in the year to February was up 12% on the year before. And that's your update. To sport, and a warning to the Chiefs with the Waratahs side fuelled by a feeling of belittlement for Saturday's Super Rugby clash in Hamilton. The Tars have had 3 wins and as many losses to sit 7th on the ladder, 3 points shy of the Chiefs, yet hooker Ethan Dobbins feels they aren't respected on this side of the Tasman. Some people, especially those Kiwi teams, maybe look down on us a little bit. Maybe we put them on a bit of a pedestal, but I think it's easy for us to have energy because we've got a point to prove. We've beaten them last year. We believe we can do it again. Damien McKenzie is out with concussion, so Josh Jacob will drive the Chiefs from the first 5 against the Waratahs. And the team containers for the Supercars New Zealand double header have started arriving ahead of the Taupo round the weekend after next. 33 shipping containers housing $45 million worth of cars and equipment. That's sport. I'm Wendy Petrie. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ia, toe whatalofa fo I maofo alofa I te oe. Pa ia mawalunga o le tātou atunu o lo whafonga ma tapua I mai tawhai fio le larulangi. I le au langa ma le tautua o le whaapoponga I le wha I le nganga I fo Faiva I le o ngā tutonu fo I o le neiva I aso a le Radio Samoa fully I watolu a moi au kilani. Ia whapea fo I le ato savea. Ia mole uso ia fonga mua. Seu manu Francis Ioane le nei aso lulu. Whamalola ngā lue o leo te wawai atu nei. Whamai a mata o na ki I luma pe ki I tua le tātou wati. I le aso sa asau nei. Daylight Savings lina. O lona winga o le a vave o na o mai I le pongi sa. I le uli ma le fiafi foi. Ia o na fesuia inga lava o taimi o le tau malulu ma le tau mawhana whana e fesuia ia I taimi foi I le reia tunu o New Zealand o lo ua tātou. A lala ma papa o aile ma malu o le atunu. Ai, ele ma whai lava o na tu ua ai le whaatalofa. Ia ma le whaafino ai fo I le pa ia maulunga o Samoa. I lona maano no fo ma le tawhatolu o wā pa ia ma malu wha le malo pa ia fo I ma malu wha le anganu. Ia maulunga se vi inga o le atua. A wā au na pa ia ma le lato ngā ruenga o lo whaipea le whaano no manu I le atua. O se baduia o le atunu. Po whea lava e lala I Samoa. O lo manatua uma I tātou I te talo a whawhia ngainga. Ia whapena fo I tālo sanga. Anai o tātou mātua ma ta māmtina mātutua. Ia whatalo whai fo I la I le ta māmatua ma le tina mātua le nei fo I awauli. Po whea lava. Maota balawa. Maota ngase. Whale o ta ngata mātutua.
whaatalo whātu le atou sa vea I hate oe, ma le wha moe moe. Ia, o le lao mai fo I le tau malulu. E sau fo I le tau malulu, ma mai ona ia whaingata, I meo mai whaingofie ona po I ai ia I tātou, e mai se lava le whanau laiti. Ia, matangata mātutua. Mana tuola, ia ta au I le leilo I, ta au I le leio la ia mawhana whana, tau tua nā mā o tau alo, whaile nā ngā luenga, fesoso ali whaaloto I whale I whanau laiti, e mai se fo I nai o tātou ta māma tina mātua. Ina ua pula pula la ngoto fo I le soifua. Whatalo whatu I le toetaliu mai I whanua. Stasi fo I o paanga tō tino ale si ufongo Samoa, le fionga le sawali, tuala tau wā tau pa utino, ma le whalitua I a peka, ia mai se fo I o lo manuia, ia le whanau ma a inga nā siasi atuai, I le lai tu o le vasa tasimane I Australia, ia whapena fo I, ona whatalo whatu ma le whaaloalo, I le sunga le li I whaife au, Pastor Fafo au lalo, ia po le ftalinga fo I ale ato, ngia wa le alu alto ina le lotu. Ia wa umana whai le matai wha le lalo langi. A o le matai wha le anganga lea ua sufi ai le tō whapa I ale atua. Ia ua vea ma seli I whaife au. I le tōtele o le au mai moa, ia ma le au komeni, ia ma I lato fo I sa lato Maata matamai, ia, masila sila fo I le whaatal noanga ma le sunga. I le li I pese tau ua, le li I whatu pese tau ua, o le wha ili tau toa mua. Le tia maa, I le tele o tau sanga. Ia ma marmala mai fo I la ia lea o le tō tele. E tau muli muli I pese a le tia maa. Le tangata sa tele ina tūsia ma whatu ina ma tā ina la au, o le wha ili o le tia maa ina ua whato a wha vai mai. I la whew se lau fitu sfuru, a whew se lau fitu lua, fitu lima, o le teimi le nāna matuawe vela ai, ia afi uma lava o le tia maa. Se ia o mai lava I le tae au le nei, o loo whape nā lava, o na laua lunga, I leiti o whaasala lau o televise, ia whape nā fōi online platforms and social media, o loo, ola le lei ai, ia musika fōi, ale whaife au. Ia, watu o le wha balo, ma le wha aftai le avanoa sa tātou whelua, ia I le nawa yaso le tāno ava. E te maua I le sao, o sila ai Samoa, o loo, soifua lau le lei, ia, ma la le lei pea le sunga le lei whaife au. Pastor Fafo au lalo, po le ftelenga ia le atu ngie. Ia mana I o na alo, sa nita ma le tamaita I o don. Lea sa mātou mafuta I nei le tātou ofisa whasalau. Ia ma whasoa tuai I le atunu. E iai la le teimi o lewa ta ua nei le sunga ia Fafo. Ia o le iai ia le teimi o le tausanga le nei. O le a whaalau I loa lo ia ai le tele o lātou musika. Ia o music videos fo I pu e ata. Ia ma toi au maia whatunga. Ma ua tu ina atu ia le taleni. Isi ana whanau e wha wawina le taleni. Awane I matea I le labepa. Ma ia ola pea ia nganga o whanau. Ia malisi fo I ngā tupulanga o le a ngā I mai. Whaftai ai I le mea lofa le tua I le nei whaife au. Su ia leo langa, ia ma ua apo I le ngā ruenga le tua. Ai ua ia toe wha mau popo le lei le tāleni o le pese, le fatu pese, le tusi pese, o le usui no pese, ma le tai no pese. Ia matu I nātu le nā tāleni, e ta ui le lei, e tala, e si ana whanau, maisi tūpulanga. Atu ele whatalofa I Wellingtone, I le tāpua inga le sunga I le whawhengainga. Pastor Fafo au lalo, ma le whaletua, le kalesia, le nofoalo, ai mai se ia o le tautua o loo whatino ai I le laumua I Wellingtone. O le son nafi sa o whaleo I nai. O le so, ia lea na whonoa ai, tonga mau masi ulepa,
Maota matupua fasino le ainga sa tunu mafono I sa fata. Wai atu mamalu mapa ia fasino ile fa le fa ununga tangifa. Ia fa pia fo le mamalu le fa tolu mo le ala taua. Ia ma le ainga mahalosi ia sa tunu mafono. O le anganga moni o sa fatalua. Lea olo o tau ave ai le tofi o le itu malo ele sunga le tama le fale ya tu ya pai le toa o le tali tonunga o ali I ma foi pule ma le pulenga mamalu a le fono fa vai a sa fatalua ua te tau o le fa se tuangalu ese ia le fionga le latu tofi foi pule ya tu ya male HRPP ia aanga ia tu e la lango I le malo le whatutua I le atua Samoa utasi. E le mai lola po le ase tala mai I le whonutanga tele le nasa whaia I le so. O tel tonu o le a lolongo iai le atunu I le aso ata e au. Ia po le ase whaiunga. Ai e te tangi o talinga. Saunoanga matulenga o le whaiunga o le lava yaso I le whono whaavai. Na saulo ai, masalo ai o se vaega le o le komiti whaafoe o le whono whaavai. Ma o le fina ngalo foi ma le tō wha lea le tu malo. Ua whanoa noa I tala I la lafo I le lai tu. Tu le epa malana vaenga. I le whaipule. Ai, olo o whaololo ma au pea maolo le fua. I le whato whala inga ale sunga ya tu ya. Le ise tali atu. Ia, o le la o manatu I loto I nonu. Vai. E le vale fo le ngi ngu umaringi ku malo. E le o se whaipule whatatia I le ala. Au tangata ia na sau no I le aso leo. Tangata moni. E matua lango malosi. Ia tu le epa ma le hero pipi. Ala fo le ala, whai atu le tele o taimi. Ao o na tā wawai langona o tangata ma amata o na lātou mana malama le lei iai I bea I o lo tūlai mai. Ia ma le whaatau tau o le awali I le skalamu ma le sāfu lau o le atunu ua tū le malo ua folau le sāo le malo. E atangi ai I, no lātou tau mawhai e punitia whaamanuianga e te tau o na maua e tangata o le tu malo. Le foi la o tō whaafonga iai. O ato mai whafo ele whaamsinonga. Le whaamsinonga maunu, the Supreme Court. Le mata upu na watu nei, ina ia tau fia ai le tufa ina o tupe o le tu malo. Se I vanga na ua mai o na whaia mai se whai unga. Ale malo, male whaamsinonga. E winga I to finga o ta I teifono o fono whawai. Ale u toi whai atu fo. A whai wato ma I whafo. E le whaamsinonga mawalunga. Le lātou te e lea na amatu nei. O le tali fo I le nā e winga. I teifono o fono whawai. Sa u launga tuai lea stona ina sei mawai atu nei. Launga tuai fo I lea songa fua ma lea sona nafi. Ale ua mai le iunga al whaamsinonga. O tau se sila rai. E le mawhai lava. E tū lava ma te te. I la tau nei. E ti ngā na whai atu ngā le whai ma pā ma koko I nguku I le mea lai whai. A lai whai a. Ia lea la u toi o mai fo I whai mai o le lei. O lea la ave o le tālu sanga au tū le nā. O le suia. O tei whono. A le whesili le la o mai I luma. E whaamasino. O le a le whainga whaavai fau leo o iai. O le tali le nā. O le tai ala fau leo a watu nei. The Project Manual Guideline Book. Ua sui. Ele malo ana whainga whaavai. O le tala fau I le nā. Ma le whina ngalo le nā o le whaamsinonga. Tau te leo tū malo. E leo sa au tau poloketi. Ua sui whainga whaavai. Leo no tau
ai i le lua felus fu mo le tas. Na o le wha mau taimi, wha mau aseta, wha mau resources o tupe. Ma taimi o le o wha masino, ma taimi o le wha masinongo, ma alim te mai tai ofisa uma o le wha masinongo. Ia le nala, le o mono o watu ia te o tau le tali, o le mea fo le nā tau te o iai. Ioi, o le tali fo i le nā. It is not your project, and the project manual was written by those who own the project, which is the government of the day. Ia male tu la fono o mone pasi na foi le minister tinam te mai tai manga so tai fa pe foi o atina ene yo le poloketi tasi le miliona ta la le o le afa popo e male si miliona ta la e lua ai miliona. Le foi manino lava e le fam sinonga o lo to vala unga mai le tu malo o le o il mauta o le pale mene ti fa tau te leo i lo ile. Ile mea o lea wanu ti mea ai. Alo matama whanau o li ima whaipune ma le pulenga mamalu o li ima whaipune. Ale i tū malo i le whono whaavai. Ala mana tū o tau. O lea wa umana watu whainga whaavai. Le ai tau te le se e i lalo i. A whai tau te manatu o le whainga whaavai le na whai. Oi na whaia. Na whaia le fast. Ona o le poloketi o le fast. E pule le fast. Ia. A le nā lava. Wa uma foi na foi lau tau tusi. Tau te e ai mau tau saini umai. Te le poloketi, te e foi le process o le fili ina. O te fono whawai. What part of no don't you understand? Tina na foi atu ele o se tau mea. A le tau te whiwhai mea ia. Tau tau whita le pepe, lele o tau fia si i le pepe. O lea, pepe o le poloketi tasi le miliona tala. Tau tau wanga leanga le pepe. Lele lei o na tausi le pepe. Aia, lele o whetangisi e pei o le pepe. Ma fia whao o le whangsusu o le pepe. O kau kai so le talo whaita ino i noi. Ia, o le mea fo le nae o iai. O ala fina unga lo ia o le ato e whai muli ane i le masina o ampe wila nei. I just want to reassure you, it will be the same outcome. If the courts have said that it is not your project and it is not within the jurisdiction of the courts to hold distributing 150 tala to each and every member of the district and the constituency and the whole of Samoa. The courts will not do that. The courts will not intervene. Le whaalave mai a ina le whaamsinonga, whainga whaavai ale malo, e loa e manuia ai o na tangata. Al mele tau mwhai i lauria. Ala vea tu i le tupe, i le tufaido tupe, alo i o i le mata upu. O le maali lie, ma le soli tulafon. Ma le soli tulafon, la fa fena soli il tulafon. Ma le soli fa vai. I leo se fa vai leo sa boa leo. Tau te fa longo mai o leo tal no tua ia te utu. Tau te maal malama le melena. A fai le maal malama lono winga. Tua lewa no tonu le mauta fono, tau te le maal malama la vai se mea. Le se va en or fa vai papa o Samoa. O ta ua mai ai le unconstitutional o le melea. This is a policy. This is a departmental policy and protocol or convention. E mawhai o na whai nei e le whai ngā malo ma le minsta o atu tai au o sui. Aisea. Le anga e le tu maupea se tu la fono po se policy. Langa o le iai monitoring mechanisms e matai tui nai. A vai atu e wha le tonu ala sanga o ai whai oki e a kau mulmule e mawhai o mai sui le policy. This has nothing to do with the Constitution of Samoa. It is a departmental policy
pule la le malo I lana poloketi. Ma le taimi e sui ai lana policy I le matau pule. Ia nena. Fela o ne ia ile me le tau fiu tu. Tau fa fonga mai tu malo uma le chapipi e fina wei tangata nei. Ia o tau sui fe pule nei. E mo musu e tufa le tupe. Pea tu le malo, tufa le tupe. Lewa uma na pasi il tu la fono le minsta. Ona olea, ole loto. Mana tu ole aso na fisa au tala noa tuai. Ile tusi ile ta malo ata mai. Yali for my Professor Dr. Jeremy Griffins, a biologist and a scientist well known in Australia. Dal me mafua mai leanga me umane e tula I mai langi matono atunu mfala puputonga mafua mai le tangata te tai malona mafaufau malona loto. Ea, natu vapito, manao mea, su e mea. Na o ia, mani tangata lātou te lipo ina le tangata lea maona mafaufaunga. E manui ai. Nātou te le whaia ni whaamrianga manuia ai, ma le whaamaoni tangata lau te le uma. E iai a lātou mai lei nā. E tau ma whai ai, ina ia so sofa ma whaaleanga se mea. Wa le ma whai o na lātou au sia. Whate ta inga le na. Sala langa uma, ma lo lātou talitonunga, ma le whātua tuanga, ma le mauti noa. Iwa se furu ma le valu pasene toi fo I mai le HRPP e toi pule ya Samoa ma te tai Samoa ma whaatonu Samoa. Aia, e le fina ngalo iai e tapa au siri le langi e toi polonga Samoa. O lava le tau taimi wa omi lo tau taimi. Tele mea whaale tonu na tula I mai lo tau taimi. Kale mafuanga fo le na walai ona I loa mamao atu e nisi na savari ese mai tonu. Ole, whainga malo lea. Wale o toe saanga tonu. Mataanga e tasi. Ile wha moe na lai o na wha vae le pati wha upwhai. Sa le lei le amatanga. O ta maa maunga ta maa, o mae na mua I malai I le wha vae ina. O le hero pipi, ua whai I langi le whaulanga, sa manuia ai le atunu. Aina ua atu lo tangata fia whai mea ia, ma tangata ia mana na o. Power hungry. Ia. Ala muli maua ia, la uli fia me, whape na fo I le atinu, fionga le whamuina, ia whape fo I le sunga le ataua. Olo, fiti vai, a foa. Na sipa e se lo whapele mea le alu le mea. Wala tau loa le taunu unga e o iai. E le fia ti e se vaa e mangoto whatasi umatu ai le teimi e tas. Le ala na, o le tūla I mai o le whainga malo fōu le teimi le nei. Mai o tal tonu iai. Awa o le toe tālea, le toi ina o tuila epa. E ai tutono o le whainga malo o lewa na polo misi o lana pae inga muri lea o lana toe alu lava lea ia mai o tonu e le toi ai se avanoa e toe manatu ai tangata le lau o mai ne I le e whainga panota laitia le o tau sila atu nei iai ele umai whawhita uli e whengai matula epa ma le HRPP. Wa mata na tala lautasi. Tu atu lunga lisi whaipule alu whamawai alu I o. Ele whatutu ele tua Samoa watasi. O mai lisi tu malo a nga I ei o. Ile nā tō whaipule. Yoe. Tau na suilo ma whau. Awa o le pule fo I le tu malo na mai ei o I tonu I. O le pule fo I le tu malo. Ele to e sa wiltanga te tonu I. Tu la I le si fai pule. Alu o, fai pule tu tō tasi. Moto pua.
Al watu ai matai o li seu. Ya, lele ua malo mai sa fatasi le whainga palota. Le lope lua sui e o mai e tono le. Pe au, uma nei o na maupopo uma ia whainu mera ma palota. O te loa, le lope lua mai e sui ina. E a toa i aita mai ta i e to ono i tonu i ona le activate na ila ia lea. O le 10% mo le tupa o tina mata mai ta. Ia lea uanga ia tu sa fatalua. Mana na o fase tuanga lule lato whaipule. Ia. On mea le na le la o iai. Ia. A o lela o vavai atu nei. Ile sui lea ua tamo e mai e whetau i matai seu ori. Ia nao no whai atu wapena. Utango loa e wha wheto ai sui nei e lua. Ma mo mori le tō wha ile i tu malo vai maunga tolu e loa ai lo tō tai tai ma lo tō sui e te tau o na palota i ei mose manuia. Ia, tu lo te le tō tau whai atu. Tasi alo whatala noina o le sui e loa ua tāpena. Tai se uali i vai maunga tolu nei tu malo o lo tau sui le nae fo i momori lau tau tō whai tono al mauta. O le sui le na whatu mai e le chapipi au te matua i o uofo i a te o tau le tau le alo lofo i le nei tamai titi. Tu lau tau rangi. Langa o te tau fo i ai. Ai o te malama le le i ai le history. Le o stangata tau si ainga le le. Ioi. E nofo ai e vai lima. A whai a mea le matou tino i mo taa ma vai ala. E le vai. Le ala o te whai atu ai. Mata i tū le lei. Mai e tautala mai lava le tangata. E sao no mai lava. E te loa e le i ta pena. Le tu malo vai maunga. O lo tino a ano ivi a to le tu malo lea. Leanga o te matai e i o le matua o le ainga sa si. O le leurua i ali i le tala no atu. Ai ao o le faso so o le lima lea. O le as, o le isi lima o le patu. O le ulu o le tofai ono. Le ala o te tala no a mbala malama atu ai le tato i tu malo tu launa. Le tuyo atanga, sa atanga, sa le tia malau lua moa na whangatau. Le usori i, ma le mamalu, i lo tātou nuu, ma tui sa mau. Tai ali seu oli i le manuia le nā o le tātou i tū malo. I le panga, mai le tutusa foi. Ioi. Awala di mai maua lau tau wha. Ma lau tau e kisi e wha alu valea. I se mea tau te iloa. E nao na o e wha tumpu. Ai le ai se manuia ma se manai e lufi ma tufa mai ai i nā. Ioi. O tau sila le le alu lofo o te tai o le hero pipi. Ma le o e nai mai si nei. Si nei tau le lea. Si nei tam... Ole, au te matua i o ofo, na whai lau tala wha, ta ino inoi. Wa le o e sa ili wha le lei mai. Pe o lo e mai se whai whe au. Ioi. Dala na le lo whai atu o wa le whatua a matala ta talonga le ua i lo atu i ale sui le ua whatu mai. E le hero pipi. E le whai mea. E le atuna. E le au panga, mai tau te tali tonu e lau tala le, pe au te nofo mamau atu i, pe au te malanga atu, i le whai o le whaatosina, ma le campaign na tai seu o li, lai whaafonga o mamai a inga. Whaafonga o mamai le tu malo. E le se, le tō whā le nā wa ta owi i nā. Wa sau,
le tātou uso ma le atali. Vai atu ona taulangi ma ona mamana. Wana I loa le mea fina ngalo I ai le tu malo. Alela wo nei le wadi ia. Wa le mea le utula I mai o le tala sa o le tala le na. Wa le ai ni te ngata nga vaa. Ma iai o lātou to mai whaapitoa. Malawi loa I le tu malo. E toi fia alu sesi e tamo e I lalo le fua le hero pipi. Ioi. Wale o toi whātua tua ina. Le ta inga. The leadership is in question. Now they're trying to look and find some copycats and some young people to come and to play. But I'm telling you, if I ever, and while I'm here, helping out to promote this campaign, not necessarily as a fast candidate, but I can see e mawhai no o wa ai mamau atu I le anga waa ma le tangata e whaingo fie ma mawhai ona ia momori le tō wha le tu malo. Au whafonga umo mai fo I la lo tātou ainga. Ma lo tātou nuu ma le tu malo o le vaimonga. Ainga e lua ma le no whaatulai I le whale vaimonga. Awa nei ngalo lau tala leo whai atu. Awa nei vale tu lima ina le tofi o le tu malo. I se tamai titi. Ioe. Tu sa lava pe matai, ai tasi lau whai atu. E papau le tofa. Ioe. E papau le tofa. Ave le tofa matua. A tonu ei sisi tae au ma sisi lau mo le tamalea. Ioe. A le tala le na ina ia tatai le ngona manganga o tātou tangata. Whai le mea sao. Ioe. Whai le mea sao ma le mea tonu. I lau tau whai unga ma le sila sila. Whātusa tusa. Anga waa ma le whātō whala inga. Ma le momoli ina o le savali. Tasi alau tiltilo. Tasi lau vaai, tasi lau whaalongo. You know, it is not leadership material. It is not parliamentary material. Na tu whaafonga iai. E loa tu whaatasi a le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. Ton mai o tu el temin nei pe fa mavai ia maka stem na mai a si fa mole tu le pamba o ko su si candidate o su si candidate ia mai fa ile bele sa we alu ta mo ile mele ale na ya ku ile ava ngo yo al bene fa toi ne tu te pepe se fa mai o fale ata lava lātou ia mana vai maunga o no fō le chapipi. A leo o whaiatu. The changes of time have arrived and come, and it's here now. A leo tau nuu teimi. Mona swinga. Wa leo toi whātua tua ina. Wa leo toi whātua tua ina. A le ala fōi lālina. A leo te whaiatu nei. It is not a traditional matter in terms of pertaining to the political party and its stance in this constitution, in this constituency. Ioi, ele o se mea patino whapea, o le mea leo tofiale si maa lava I e si maa I lava, wa iai suinga ua whai. E iai suinga o la ngona o tangata. Ona o mea o tutupu, ma mea ua maua I lima o tangata ta wala mai le whainga malo fau leo o tula I mai nei. Iwa. Na, ya, o te whapea tuwai. Ale mea sidi a leo wilo atu, wa le whainga le nao, o sia tātou tā longa. Ina ia,
O fo le lai tū lātou ia te tai ma whauwhanga o tangata i le lātou sui. Awa, e le whapea o te tai o le whatuatua i le atua sāpo o tasi i oe. Au te lango ina le whatuatua ona o le tūla whono ma lātou te iala, ma polo keti ua whai, ma o te tali tonu ina, ma whatuatua ina o lātou te tai. Ai masi le pārmia ma lana kāpeneta wei nei. Ai o te lalango fo'i i le sui ia tai seuari ona wa umana o whaatala noina. O manino ai fo'i mau teu mau i lo mawhau ma lo whatu. O le tofi leo le tu malo. And I will do anything, everything to promote and to lead his campaign to be successful and the next member of parliament for Vaimonga Tolu. Yo mai leo lea tata alo, yo mai si kaka alo, whaali le mole. Meo le style ma leanga vaai mo moli ai mea nei, ma whaia mea nei o whaalau i loa mo meo campaign. Tato ue mo moli anga vaa o tangata. Mo moli to mai, ma sila fia o tangata, a lātou mawhauwhaunga ma o lātou metotia. Tātou te tau ai e sa ili le sui o le tumalo. Tātou wō le malolonga, fo i mai, wha wau le unanga ma le tautua, le Gagaifo Faiva, i le nei a solulu. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. Talofa! O tau sai liso taavali. A fiu mai loa i le aloha cars i wiri. Le eise ti posi mo mia. A palai nei mamawa i le tali. Tali aso se laisene ai iai ai inga whapitoa. Pala au mai lo tina o le aloha cars. I le ovalu se lau, fito ona valu, ona o valu. Pesi asima i le lua lima valu, Roscommon Road, Manurewa. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te faia fofa tal no anga unifo. Ia so lulu tai tasi. Te le awala me faia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Tasi 5 i watolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Proklame leimo o e tālo falawa. Lo tina e fifi tele te tō la au o tonga la au aina, o tonga la au o funga la au rosa mo pua manongi, ma isi tu ai ngā la au SS. Ai ele masani lo tina sa fai i ana la au te tō i le amatanga a o tau wha amili, ma tau te tō se la au, e mua te tō i tawhata whalefale, e suile pala, ma pui, ma fui vai, o aso umai alu tala noa de la au, e si i solo le tūlanga le la au ma mili, ma wha uo i le la au. E umi se taimi o whai ai nei wheuta na inga o malana la au, e ma saini o wha beane re tō ina, te matua ai umi le taimi wha alu le na la au, e le to e vave o na tutupu, a e maua mai eise mea ai, ia pe a whai o se la au aina, se funga la au pe a whai o se rosa. Ma na ia le tade lo tina, o i talo whai, e te leilo ea. O te leo popole le vave o na tupu mai mafua. Ai o nei ngai o ina uma ma wheuta na inga ma ula au. Ona e tau o tele, ia te au le mua o na malosi mautūlo na anangata. Ona ave ai leo le la au,
Ma o fianga e ola mai ma tulai mai, ma whaamanuianga I se taimi umilava. E popole le tangata le tuai o na vave o na ola ma wha. Te le vave se tupua e o le tangata po o se ngaluenga. Ao le tua. E sila to a ma wha ata waina le malosi, ma utu ma le ananga tao le tupua e o le tangata po o se tau mawhainga. E le aini au wala alo tātou te vave ai o na mātutua, ma vea ma tangata ananga tā, ma malolosi, I le ola wha le tua. O lo ngalua pele nganga pa ia o ina ma tā pena le tangata kerisiano, ina ia matua ananga tā le malo keriso. E tāua tele tu ina atu o tātou ola ia o ina, ma tai le maina e le nganga pa ia. Ina ia vea tātou ma tangata ananga tā, ma mātutua, e fua ma iei fua le lei ma suamalie, e tau le iai le atua I le o langa atua. Talia Yesua vea mau whaola mamana tua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive le Gagaifo Faiva o Samoa I le nei fo I aso lulu. Pomori atu le whamalo ma le whaaftai, ia on o le pulenga fōi o le soifua maloloina. Le Pacific Specialist Health Care o whalemai e lua I totono o Nandi Masuva I le motu o fiti, ia o langolangoina malosi le Neipol Kalambe. Ia a wā lava le tongo fitia o ngase o le fatu. Ia ma ngase o le kānesa. O le tuai le whamalo ma le whaftai I le sunga le I whatunsili Parvers Kuma. Ia whapea fo I tamari I o le tatu o tunu o lo ngā lulue ai. Le fionga ia a toa ma fwai upolu. Tai a kui ia ma le tabaita ia loa I pou o malo Christina Finau. Le I a tau. Ia ta ua I o lea au nanga wale soifua maloloina. O le amatanga o le vai asu le nei. Ua whae atu ai ni whaaloa longa mau lulunga I se tasi o tamali ma o se toa manu fo I o Samoa. I le tulanga mau lunga o lana tautua. E le ngata ia o onga. Ia ai whapena fo I whailonga. A vea o se sui foi pule o lona I tu malo I tu tono o le palemene sa avea foi ma se minsta sa avea foi o se teitai o le tua ngai no o lava foi I le tofinga o le sui au ia ma le fono o sui tofia tana fionga ia honorable le mamea le malu tapu sa tele tui le tufunga fui maono Ropati ia po le sunga fo ia sua, po le fionga fo ia le atua vau. Ia le mamea Ropati. Aftai le atua le soifua tautua o le nei fo I tamali. Ina ua malolo retire mai le tele o tofinga a o lo o faa ua pea. Lana au o nanga ma le tautua e pei o na iai le mamea Ropati's Pharmacy. Lana fale talavai I songi. Ia bale tele o tausanga ina ua whau o mai le awhiv se lau fitu sifulu mai Otago University. Ia maanga ia tuai I Samoa malona whai longa, maua lunga, wha scientisi. E mawhai ai o na ia sui ina vai la au. E tongo fiti ai le tele o ngase o le atinu. Ia sa ia tautua fo I le whale talavai. Ale malo I mototua. A o iai mga lue e le matanga luenga le soifua maloloina. Sa avea fo I mominsta wa onga. Ma o ia fo I sa loto loto iai le tausanga efiv se lau valus ful ma le wha. Ina ua whaato a whaatu pe iai fo I se mafou faunga o le malo le nawa I tau. Le whaatu ina o le Uruai University
ale malo tuto tasi o Samoa lea o mai le tai au le nei o tele na o tau wina i alo matama whanau o Samoa ma malanga mai i atunu i fafo i New Zealand, Fiji, Australia ma Japani. I ngā ruenga wha skolsipi i apo o awa noa wha skolsipi ma toi fo i atuai e tau tua i lo tātou tunu. O le malanga atu la o i la tau nei o sui o le universite mai Otago University. E momoli atu lea wha alo alo mawalunga i le neita mali i o lea tunu. Mau te manatuai. E whai i ai se tala. E momoli ai le wha awhitai ai maise o le wha alo alo mawalunga. Otago's University Most Distinguished Honorary Alumni Award. Yeah. Ta ua le nā. Ngā ruenga le lei sa whatino e o mai le teimi le nei. Ua tūla lata i le valus fulma le tasi tau sanga o le fionga ia Honorable le Mamea Ropati. Po le fionga foi a le malu tapu sa tele tu le tufunga fui mono sua le atu awao. A o lo o ngā lue pea. O fai a pea le au nanga ma le tautua. Tele foi tau sanga. Sa tautua i upwhai o malo. Ia malona i tu malo. I mata autu false la ma le fanga. Ia, e momori e tuaile ngā ngā whaftai. Tele foi teimi sa au. E au te aluatu lesi vai teimi o lesi whai ngā panota o lo o i tua i lona maota e mata autu. Sa au whaatala no ina au tūla lata le whai ngā panota i lalo le talie ma le whau. I lona whaleo o i lunga o le sami. I le te leo tausanga ua mawai. Mori e tuai le wha malo i lau fionga. Ia, wha pia foi le whalitua, le no whaalo ma le ainga lii. Le lango sua a lou i tū malo. Wha pena foi i au awhio anga. O lo e tau ave ai tau langi mamalu. O nuu mawhio anga. Sa o maita wina foi na ua tu o malo se tasi foi o fale o polu. Sa tua iai sa le ali i le nava i tau. E mana tua mo foi e to o tui sa vailu. Le to fa ia awala le i ite. Na o wawai e tuai. Watasi le foi fale o polu sa whalango i ai le nu umale i tu malo. I mata autu. Wapena foi le fanga. Ia. I le tu malo la malo sui o le fono i le tofa ia awala. Sa vai tuai. Ere i fai mea tu la fwa i le fionga le swafa. Ia le Mamea Ropati. Ia. Sa a ami le toto ma le fue ma le launga. O ia lea sa tu e fai le faso i le aso ma fai le upu i le nuu ma le tu malo. E maise malo. Na fetalo loa i mamalo usu. Sa la to mori ma wina le usu ngā fono. I le tofa ia awana. O i foi na o maita winai. Se matai sao. Wana le tu la fwa i le toto o ma le launga. I seisi lava fale o polu. Ae tu la i mai o ia e faita winai. Lona whaalo alo i se fale o polu. Sa whaea i a te ia. Malana pae inga. Ele ngata i lona whaasau sao i tutolu o le nuu malefio anga. Ia ai whape na foi. I pae inga sa se e ai tutolu o le pale mene ma le mauta i tia whau. Ia whamuri atu le tua. I le soifua tautua. Ma ia whafua loa le soifua au auna, le soifua ngā lue. O lau fionga. I le swafa le Mamea Ropati. Ia. Ma ia au ngā pea. Pisinisi mātinae mou Faiva ua tautua i Samoa. Ma ia vea lava o se fetu pupula e manatua
ma whai ma whaata inga. Ma tai tama I tūpulanga o le lumanai o atai au malua. Ia, o le whaalualo le nā whaapitoa I lea fo I tamali I o le tātou o tunu. E pei o na mamori atu ai alo whaanga I a whapea fo I momo onga le lei o le tātou pora kalame I lea fo I tamali sa mafuta atu iai. Ia, ai whaaftai lona soifua ma ia whaau au pea o na turu I ele atua le soifua ngalue. Tawalunga atu ia le tātou tala I le mata upu lea. Polokiki maupu whai o le malo Amerika. Ia, tō te lea I lātou fo I lo tea loa le to ino Donald Trump I le tātou polkalame. Ia, o na tū fo I leo le whi o le au Amerika, a le au Samoa le iei. Mai whamulmole tū le lātou to ina. Ti ngāo na utou sila mo utou I loa atu mea I o lo tutupu ina. Ai tō te sāva vali pongi sā pēa, malangolango pēa le to ina. A leo utou sila fia le lei. Taua lea ua ngā pānei. Ma le fia afe, ma afe o alo matama whanau o Samoa e iai tutonu o le military. E iai tutonu o le Army, e iai tutonu o le Navy, e iai tutonu o le Air Force. Nā tautō tātou whanau. O uso matua whawhine ma tau songa. E o e tau mō le saolotonga o Amerika. Ai le o le tatai ino I lātou ua pei ona te mai mā moe e ave I le whale whasimanu. Ai se ai mafua le tala le atu lou lava. Leanga ele o se taua na mafua mai seisi tangata. Ele I whaapolongo ina foi e Iran, Amerika. O le vālava I o Iran ma Israelu whapena foi isi malo, Pakistan. Ele ise mea e alai una whaalawe lave. Le malo Amerika iai ma le Palestine. I'm telling you my personal opinion and my personal independent view on this issue. Ma fuala, ono lela o tau wala au nei Donald Trump. I malo ma isi teitai o isi malo sa tau I latou. They are the U.S. allies. Ele ngata le NATO whapena fo I le United Nations. Le atu Europa whapena fo I male malo tele o Peletania. Farani. Dale mele o tupu. O tau whono iai Donald Trump. Mose Fisoswani. Mase lave ai. Ai tali mai te tai o malo nei. Donald Trump, no. You initiated the attack on Iran. You initiated the war on Iran. You never asked us of what we feel and what we think about your actions. O oe na e whatupua le taua. Ai e te lei whesili mai ia I mātou. O le a se mātou manatu ma se mātou tu a lalo. E a watu ia oe a o lei pāpāu pomu mau whana. Fia se lau wafi tangata I o wa maliliu. Lea wa to ono wa maliliu o Amerika yana fita. Sfulu tolu isi lea wa manunu o matinga ina I leto e au ngā I se mea o leo langa nei. A olo o ufi le whainu mera o isi fita o le malo tele o Amerika e le mana o e whaalawi loa mai. Mea la le nao leo whaafsanga I nei ma Donald Trump nei le tai au. Wa fiu e tau wala au, whamalo Donald Trump, e o kei la a pe o mea ka miki fo I lai whai mai Donald Trump. A o malola I le mele. Ia, kakat, fita, ta ofil tau o mo limasu. Right, now he finally comes to some senses. Hold the attack for the next 5 days, because before
The ceasefire was 48 hours. Mai tunga ai, ele malolo Iran. E wha koe lua aso, ia le alau koe whapopolisi 5 aso. Ai le malolo lava Iran. The war that started by Donald Trump, initiated by Donald Trump, and he thinks that it was going to come to a quick, fast end. It is not. Now it's dragging on to 4 weeks. O manatu Donald Trump, e fia pei o President Putin, o Lucia. Na ale oso lave pingi Ukraine, manatu e na o le tasi ale vai aso. Tau te oso fa ia ai Ukraine, ma matua i ta pomu Ukraine ma ona tangata, uma i le asolo na 5. Wane, lea o le a o i le 5 tausanga talu na fai whapena umal me lea tupu i lea lei o na yeile papolenga lea Samoa o tau whaafonga mai. There's midterm elections coming on. Yo, o i e tatau na sui ai le teitai o Amerika. Mea foi la le na le na fai nei Donald Trump. Le fesilingia le konkalesi. This war is illegal because it was supposedly a congressional approval war. E te tau na alu i le palemene masui uma usfono o mauta e lua o le senate ma le konkalesi. Ne ise mea whapena na whaia. Sa te tau le fesilingia isi teitai o isi malo. The allies of the United States. Po le aso tau manatu. Le la waru e pomu nei i Iran. Ma le manatu e uma i le whaaso. Le o le whaava yaso. Tel tonu mai, e le uma i le whaava yaso nei. It will drag on from 4 weeks to 4 months to 4 years. Awai le feoti e whanau o Samoa ma le Pasifika. This is like suicide for the United States. And no American citizen is ever safe right now. Tal sal talana, mai le fefe talanoa tul mata upulea. Na ya te tau ma le malama ma le loa le na o le atou sa vea. I upu whai o malo nei. Wa utou si sila iai. The art of war. The world leaders are telling Donald Trump, this war is not the answer. The military action is not the answer too. Picking a fight with a sovereign country is illegal. O le tali o mea nei, diplomacy and dialogue and negotiations in good faith. O le tali o whawhita uri uma nei, e le o le pāo le whana, e le o le pāo le pomu, e le o ni ngā yoinga wha military, ai o lea, o le whasoa, whaavao malo. Diplomacy, dialogue is the answer. Negotiations in good faith, talanoanga ma le whasoa, i le whaatua tuanga le lei. Nioi. Le nala, o me umane. This war is personal, and it is about redirection of the minds of all the Americans, taking them away from the Epstein files and the involvement of Donald Trump in those files. Ale wo faile le tawale. Avese mai ma fo fa mo manatu tangata. Samoa lo alala mapapa au o ya tunu ya to telefo io ila tu te langolongo ina le meo te talanoa tu ai ila to o Samoa lo alala mapapa au America mo territory ma state o America. Ai fo ila to ia o la to la va ya te taule na. Ai na ona o fa manatu ya te oi. Ya e mal malama ila ia lea. Ma faia ni fai unga le lei. Fa mai le tua valu tusa so tatu manuia i le fai unga le nei fo iaso o le sewi fanua ia le fatu trainga pe o na tatu mafuta mai ai
Fatasi fo I malangolang sua mai le to fire se Manu Francis Ione. O le sunga ya sau seu fanua o le a kapiteni ina lo to sa fo lau. O le vaa muli ma le pasimoe o le fiafi. Via tele tau maftanga, via fo I tali ngā sua o si ngā taulanga. Ia ele ngata fo I nā lunga o le ana tele le manawa o ngā luenga. Ia bale tu ua fo I o a onga le whanau. Atalo fatu le tina o le tātou ainga. E o fionga 14 fa mele, a via e Sarah. A moelo, mawalo malosi, ia mato anga e tausami. Ia mafa pena fo I o na usiusta I lava. Ile inumia o whala au e peo de whatonu mai. Ele ali I fo ia whamalo to fo ile au tausi mai. Ia lo tai ile tausi mai pasi leo o samaya. Ia malo tato. Anga mnui tele nei fiafi tato wheilua ile aso ta au whabangalo ai se leo le atau o whafu mai. Ia o lea se tala bua le tau tamari. Ia vatele lo finangalo. Tātou whenua I le aso ta au, o to umo e lunga o le tātou apia fōringa ma le tātou Facebook page, tūwhal tātou porklame. O tala nā, e uinga I o tātou tangata malato mea na whai I le nei aso. And those are the stories about our people and what they did and said today. Ria tele le nei a fiafi. Alofa mo oe, soifua.